Cheers, right? Just now, before the service starts. More nei te iwi. Kanuku nuku kaneke neke. Kanuku nuku kaneke neke. Titiro ki ngā wai e hora nei. Mehe pipi wharauroa ki tua takoto te pai, takoto te pai. Hara whiti whiti tāta. Hara whiti whiti tāta tāta. He rā tāua ki tua takoto te pai, takoto te pai. Ko ngā tini whetū ki te rangi. Ko Papa Tuanuku e hora nei. Hei tua papa mo tō tātou nei whakapapa. O tira anei mātou te punanga o te atua. E no hokirika wana ki tēnei o ngā rangi mokopuna. Ki tēnei wharekarakia hei aha, hei whakanui, hei whakamanamana i tō tātou nei atua. Te tokotoru tapu, me te mahi whānui o te wairua tapu. I rungi i tērā, ka hoki o mātou whakaro anō hoki, kia rātou kua wehe, kia koutou, ngā morehu, ngā toenga, nau mai, hoki mai, ki tō tātou nei wharekarakia. Kuhu mai i rungi te mōhiotanga kua ea te mahi o te ripeka. Kuhu mai i rungi te mōhiotanga kua ea te raru i wainganui a tātou moa ki tonu atu.
Mena ka whaia, ka takahia e mātou tēnei ara, te ara o te whakapono. Ka whaia anō ngā huapai o te rongo pai. I rungi i tērā, nau mai, hara mai, a whakatau maira. Ko tēnei te wiki o te reo Māori. Huro. Ki etahi horopaki, ka kaha, whakapuaki, a rātou reo Māori mo tēnei wiki anake. Engari, mo mātou ngai Māori mo tēnei hāhi, ko te wiki o te reo Māori, te wiki o ia wiki, o ia tau, o ia marama, o ia hikona, te whakaaropea. Nā reira, a tōna wā, ka pohewatia e au he ao, ka whakanui te reo Pākehā, i te mea ka kaha kōrero Māori, a mātou i te reo Māori anake. A taua wā, ka whakatū te tahi wiki, hei whakanui tō tātou nei wiki te reo Pākehā, i te mea ka kōrero mātou, ana he e ngā wā katoa. Koira taku moi e te atua, tēnā. Whakahāngia i ho mai tō wairua tapu kia mahi tērā momora. He rāhou, he karakia hou anō hoki mo tēnei o ngā wiki. Ka whakamahia e mātou te 499, nā Māori Marsden tēnei i hanga, i tuhi. Ko ngā whakapākiatanga i roto i ngā whakaturanga nā Bishop Hori i whakapākia. Nā reira, i rungi i tērā, te āhuatanga ngāwari me te aroha kia mātou, ka whakamātauria e mātou tēnei o ngā karakia. Rawe? Rawe. Tū mai mō tō tātou nei himene tuatahi, kei a koutou.
ki noho i te iwi. Tihei mauri ora, ki te whaia ki te ao mārama. Maranga, whakatiaho, kua taimai tō māramatanga. Kua maiangi te korore o te atua ki a koe. Kua hui mai ngā iwi ki tō māramatanga. Kia matara tirohi atu, kei te hui mai te nuinga, kai te whakaeke e ihua, ko wai e tomo ki tō whare tapu, ko wai huki piki ki tō maunga tapu, ko ia e tapatahi ana te haere, he tika te mahi, e kōrero pono ana i roto i tōna ngākau, ua kina mai ngā tātou o te tika, kia tomo atu ahau, kia whakamoemiti ki... Tātou katua, te whakawātia. E te atua kaharawa, e tūwherana ngā ngākau katoa ki a koe, e mōhio ana ngā hia katoa, e kore hoki e ngaru i a koe te mea huna, whakahangia i hoto wairua tapu, hei whakamai ngā whakaro o mātou ngākau, kia tino aroha ai mātou ki a koe, kia tika i te whakanui o tō ingoa tapu, ko i hukaraiti nei tō mātou ariki. Āmine. Ki tēnei wāhanga o te karakia, ka pānuitia e au te whakarāpopoto o ngā ture. Nā reira, ki te pukapuka tapu a Matiu, te upoko rua te kaumarua, ka timata i te whiti toru te kaumawhitu, te ture hou. Ka mea a ihu ki aia kia whakapaua tō ngākau tō wairua tō hiningaro ki te aroha, ki te ariki, ki tō atua. Ko te tuatahi tēnei, ko te kupu nui. He rite anō te tuarua ki tēnei kia aroha koe ki tō hoatata anō ko koe. Kei runga i ēnei kupu e rua e iri ana te ture me ngā poropiti katoa. Āmine. Tātou katoa ka tangi ka waiata tēnei. Te whākinga hara. E te matua ka harawa, he hira ake nei tō aroha noa i tō riri, tēnei tau whānau te tuohu nei i mua i tō aroaro, te whakai nei kua he mātou ki a koe, kua taka hi au ture tapu i te poka ke o ngā whakaro, i te hori o ngā kupu, i te rereke o ngā mahi, kua hara mātou ki a koe i runga i te ngoikore, i te kuare, i te māro o ngā kaki, kia aroha kia mātou, kua mātou hara, wete kia ngā meke here nei a mātou, mei ngā mātou kia tapu, kia tū wātia e mua i tō aroaro, hei mea kia whakanui ai tō ingoa tapu, ko i hukaraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. E aroha te atua e pūmau ana na mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia. E whāki ana i o rātou hara. Kua tukua mai e ia te mana unu i te hara ki ana minita, i runga i te kaupapa i paua e tāna tama e i hukaraiti. I runga i tōna ingoa, ka wete kia o koutou hara. Ka unuhia ngā māwiwi ngā taimahatanga. I runga i a koutou. Māna koutou e whakatapu e whakahou. Māna koutou e whakakaha i roto i ngā mahi pai katoa. E whakau kei tāia te whakakorikori. E arahi hoki ki te ora tonu, ko i hukaraiti hoki tō tātou kaiwawao. Āmi. Kia koe rā.
Tēnā koe i tō tā mātou kai awhina hou anō hoki. Kua peka mai ki te ata mira hei awhina. Te mihi, kia noho a iwa kia koutou, kia koe anō hoki. Tēnā koutou e te whānau kua tatu mai nei i rungi i tō reo pōhiri a tō tātou ariki. Hare mai kia hau e koutou katoa e mawiwi ana e taimaha ana a māku koutou e whakaoki-oki. Tēnei te mihi atu nei kia koutou ki te hāhi a te atua kua whakatapua nei i roto i a karaiti ihu. Kua karangatia hei hunga whiriwhiri mana a rā koutou e whakahua nei i tōna ingoa tapu. Waha mai ngā mate kei rungi a koutou kia mihia, kia tangihia, kia maharatia e tātou e te iwi. E te hāhi. Kua tūhono rātou te hunga tapu kia rātou, kua wātea i ngā raru o tēnei au. Tātou ka whakawhetai ki tō tātou atua, ka hari te hunga mate e mate ana i roto i te ariki, ai rā e ai tā te wairua kua uki-oki rātou i a rātou mahi, kia inoi tātou katoa. E te ariki tohu, mei ngā wairua o te hunga pono, kua māwehe atu ki a koe. Kia uki-uki i runga i te rangi mārie. Kia tiaho mai anō tō mārumatanga ki a rātou. Mei ngā mātou kia urutahi atu me rātou ki tō haringa mutunga kore. Āmene. Kua mihia ngā mate, kua mihia koutou, kua whakawātiatia. Tātou ka huri ki te whakamoemiti kia ihua i tāna tama ki tō tātou kai whakaora, ki te wairua tapu ki tō tātou kai whakamārie, i rungi te waiata e kia nei ko te kororia. Tātou katoa. Kororia ki te atua i runga rawa, he maunga rongo ki tōna iwi i runga i te whenua, e te ariki, e te atua, e te kingi o te rangi, e te atua kaharawa, e te matua, ka koropiko mātou ki a koe, ka whakawhetai, ka whakamoemiti ki a koe mō tō kororia, e te ariki e ihu karaiti, te tamakotahi e te matua, e ihua e te atua, e te reme e te atua, e waha atu nei ngā hara o te ao, tohongi a mātou, e noho mai nā koe i te ringa mātou o te matua, whakarongo mai ki tā mātou i nui, ko koe anake te tapu, ko koe anake te ariki, ko koe anake te rungarawa, e ihu karaiti me te wairua tapu, i roto i te kororia o te atua matua. Āmene. Āmene. Ka whakawātia i ngā tamariki kia hei tamariki noa ki tērā taha i te marae. Nā reira, haere koutou, i rungi i te hari, i te koa, i te tere anō hoki. Haere hari. Ia rātou e wehi ana ka tuku te tahi karakia, e te atua ka harawa anei te apōpō, anei te anamata, anei a mātou taonga, ka tukuna e mātou rātou ki a koe, hei aha, hei ako, i au painga, i au whainga, i te āhuatanga o tō tātou nei atua. Āmene, i rungi i tērā haere, haere, haere koutou katoa. Me te mihi anō hoki ki ngā mātua, e kaha tautoko ana i te rātapu, te kura rātapu. Hapai we. Hapai. Ko tēnei wāhanga i whae ki nei, ka inui tātou katoa te inui, i te reo Māori me te reo Pākehā, ka tahi, ka timatahia e ngā karaipitire. Ka pai? Okay. Tō tātou nei inui, tātou katoa, e te atua māhaki, ho mai he whakaro, kia wareware tia ngā pānga he me ngā kino. He hia hia ki te rapu i ngā painga o etahi atu.
He ngākau e ki ana i te aroha mō te kororia o tō ingoa tapu. Āmene. Give us, we pray, you gentle God, a mind forgetful of past injury, a will to seek the good in others, and a heart of love for the glory of your holy name. Āmene. Ka pai. Different feel. Anei ngā kōrero a te pukapuka here maia, starting at 11. I mai ngā anō ahau e ihua kia mōhio ki taua mea, a mōhio ana ahau, i whakakitea mai anō e koe ki ahau a rātou mahi. O ahau hia i rite ki te rēme. E arahina ana kia patua, ki hai i mōhio, e hanga whakaro ana rātou mōku, e mea ana, kia kore i a tātou te rākau me ona hua, kia tapahia atu i runga i te whenua o te hunga ora. Kia kore ai e maharatanga ki tōna ingoa. Tēnā e ihua o ngā mano, kei runga nei hoki i te tika, tau whakawā, i whakamātau ana koe i ngā whatu manawa, i te ngākau, kia kitea hau i tau rapunga utu i a rātou. Kua whakakitea atu nei, hoki e ahau, taku totohe ki a koe. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hahi. Nā koe. Tō tātou nei waiata mō te ata nei, te waiata 54. Ana. E te atua, kia whakaorangia ahau e tō ingoa, kia whakawākia huki ahau i tō kaha. E te atua, whakarongo ki taku inoi, tahuri mai tō taringa ki ngā kupu a tōku māngai. Nō te mea, ko whakatika mai ngā tāngata iwi ki ahau, e whai ana tōku wairua e te hunga tūkino. Ka hore i waiho e rātou te atua ki tō rātou aro. Tēnei te atua hei kai āwhina mōku, kei roto te ariki i te hunga e tautoko ake ana i tōku wairua. Mana e utu te kino o ōku hoariri, huna rātou he pono nei hoki koe. Ka kakama ahau ki te mea patunga tapu ki a koe. Ka whakamoi mititia ki tō ingoa e ihua he mea pai hoki. Kua whakaorangia hoki ahau e ia i roto i ngā he katoa, a kua titiro tōku kanohi ki te mea e hia ana ahau ki ōku horiri. Kia whakakororia te matua, te tama me te wairua tapu, ko te ritinga ia i te timatanga, a tēnei anō i nai nei, a ka mau toni iho, a ake. The epistle reading is starting at James 3:13. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honourable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. What is causing the quarrels and fights among you?
Don't they come from the evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. So humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Hear what the Spirit is saying to the church. Tu mai nei mo tō tātou nei rongopai. Te rongopai tapu ki te ritinga a māka, iwa o ngā upoko, kei te tuatai o ngā rārangi, te timatanga, mā toru tukau. Whakamoemititia, whakakorori e te atua. Nā, ka hāpainga e rātou i reira. Haere ana rā wainga nui o Kāriri. Ki hai hoki ia i pai kia rangona e tētahi. Ko tāna hoki whakaako ai ki āna ākonga. E mea ai ki a rātou, ka tukua te tama a te tangata, ki ngā ringa o ngā tangata, mā rātou ia e whakamate. Ka oti ia te whakamate, ka ara ake i te toru o ngā rā. Nā, ki hai rātou i mātou, ki taua kupu, ka mataku hoki ki te ui ki aia. Nā, ka tae rātou ki ka pere nauma, i aia i roto i te whare, ka ui ia ki a rātou. He aha tā koutou e kōrero ai ki a koutou i te ara. O tia, ki hai rātou i ki, ko tā rātou hoki i kōrero ai ki a rātou i te ara. Ko wai, te mea nui rawa. Nā, ka noho ia, ka karanga i te takau mārua, ka mea ki a rātou. Ki te whai tētahi kia whiti ko ia hei mua, ka waiho ia kei muri i te katoa. Hei kaimahi mā te katoa. Nā, ka mau ia ki tētahi tamaiti nohi. Ka whakatūri ana ki wainganui i a rātou. Nā, ka oko ia i aia, ka mea ki a rātou. Ki te manako tētahi ki tētahi o ngā tamariki pēnei, he whakaaro ki tōku ingoa, e manako ana ia ki ahau. Ki te manako hoki tētahi ki ahau, e hara i ahau tāna i manako ai, engari ko tōku ka tono mai. Te rongopai tēnei a te karaiti, whakamoemititia ia te kupu mana. Kia manako ngā kupu a tōku māngai, me ngā whakaro o tōku ngāku i tōu aroaro, e ua e tōku kāmaka, e tōku kaihoko. Āmene. Taki noa i te whānau. Kia ora e te whānau a te karaiti. Nau mai hara mai ki te wiki o te reo Māori. E whakatairanga ana tātou i te reo Māori. Ara, ko te reo matua o tēnei whenua. Ko te reo Māori, te whatu manawa o Aotearoa. Ko te reo Māori, te kauwaka o tō tātou whakapono. Nō reira, kia kaha te reo Māori, ake. We are at the end of Te Wiki o Te Reo Māori, the Māori Language Week. It is a significant week to celebrate the taonga of Te Reo Māori. However, in order to know the significance of Te Wiki o Te Reo Māori, we have to know the layers of realities, of stories and the context behind Te Wiki o Te Reo Māori. From the influx and growing population of British settlers, land wars, land loss, alongside the Native School Act in 1864, colonisation had begun on Te Reo Māori, where English was going to be the only medium of education. And by the turn of the 20th century, many people believed that speaking Te Reo Māori would prevent Māori from successfully participating in Pākehā society. And after World War II, urban migration was encouraged by the government, with generations of punishment, including physical punishment for speaking Te Reo Māori at school. People began discouraging its use even at home.
and this divorced Māori from their language and culture, contributing to intergenerational suppression of the language to the point where only 25% of Māori school children could speak Te Reo Māori in 1953. And in 1975, only 5% of Māori school children could speak Te Reo Māori. And 52 years ago, in September 14th, 1972, Hana Te Herema and her fellow activists from Ngā Tamatoa, Te Reo Māori Society and the student group Te Huinga Tauira, they marched to Parliament and carefully placed a suitcase inside with 33,000 signatures calling the government for the active support and teaching of Te Reo Māori. And this became known as Petihana Reo Māori, the Reo Māori language petition. It is what historians are calling the beginning of the Māori Renaissance, Māori fighting for the flourishing of Te Reo Māori me ona tikanga in the face of colonisation and the simulation of the dominant culture. So this is the story, the reality, the context behind Te Wiki o Te Reo Māori, to remember that Te Reo Māori was declining and under the real threat of extinction, and celebrating for the fighting of revitalisation of Te Reo Māori. And this is the significance of Te Wiki o Te Reo Māori. However, Te Wiki o Te Reo Māori can invoke many mixed responses and conflicting emotions, and there's still intergenerational, collective and personal trauma for Māori around Te Reo Māori. Many Māori are still divorced from their reo and their tikanga, and many Māori are still strangers within your own whenua and whakapapa. And just as Te Reo Māori, Te Wiki o Te Reo Māori still invokes many mixed responses and conflicting emotions, when Jesus was teaching his disciples and said, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and after 3 days he will rise," this invoked many mixed responses and conflicting emotions, where the 12, they were afraid to say anything. Now, throughout the New Testament of the Bible, you'll notice that the most common titles that people use to address Jesus are the Christ, the Messiah, the Son of God. However, in our gospel reading today, in his second prediction of his own death, Jesus addresses himself with another title, and this title is less common. Jesus uses the Son of Man. And to the Jewish minds, the Jewish peoples, the Jewish ears listening to Jesus, and the first listeners of the gospel, this title, the Son of Man, has layers of many stories, realities, and a context behind it. The Son of Man would resonate with them and remind them of their own whakapapa and their own stories of their tupuna, and especially of their ancient prophet Daniel and his prophecy. Their prophet Daniel was an Israelite prisoner of war. Daniel with thousands and thousands of Israelites, their tupuna, they were taken away from their whenua and relocated all over the ancient empire of Babylon. And their tupuna were minorities forced to assimilate into the dominant culture and live under this empire. Many Israelites had to rename themselves with Babylonian names, and they had to clothe themselves with Babylonian clothes and adopt Babylonian culture while losing their own culture. They had to assimilate in order to survive the oppression of Babylon. And if this ancient story of Daniel and Israel's exile and assimilation sounds familiar, and you can see the parallels to the story in this whenua, this is because God has a lot to say about oppression, assimilation, and colonization. And for their prophet Daniel, he came from a royal lineage and was educated in the royal court system, and he worked in the royal courts for the prideful, violent king who destroyed his home and exiled him and his people. And it seems crazy that Daniel would work for his oppressor. But the prophet Daniel was inspired by another prophet, Jeremiah, who prophesied when they were going to go exiled to Babylon to settle there, build homes, plant gardens, grow families, and most surprisingly, to seek the well-being of Babylon, to pray to the Lord on Babylon's behalf. And this means to be faithful to their God in exile and to serve Babylon, seek its well-being. However, to seek and pray for the flourishing of Babylon, this also requires Daniel to critique Babylon's power, arrogance, and injustice. And just as Te Wiki o Te Reo Māori began with a dream, perhaps a prophetic dream of Te Reo Māori flourishing again in this whenua in the face of colonization, the Jewish prophet Daniel had a dream
a crazy prophetic dream in the face of oppression. Daniel had this crazy dream where he saw 4 beasts crawling out of a dark sea, hybrid, monster-like animals, each scarier than the one before. And the 4th beast was so mutant, there was nothing to compare it to. It was so violent, leaving death and destruction in its wake. And these beasts symbolized the violent, prideful kings and the empires. And after the empire of Babylon would come another violent, oppressive empire, and another, and another, and another. And what these images of these beasts reveal and symbolize, that we humans, we are remarkable creatures. We are capable of doing great good, but also we are capable of doing horrible evil. So that humans, that we can actually be consumed by this beastly urge. Some call this sin, a dark, mysterious kind of evil. It makes us act, behave, and become like these beasts that hunger for power, fame, money, and will practice violence, evil, and destruction to feed this appetite. But also in Daniel's dream, he sees into God's throne where a court is set up, and God condemns this beast to destruction. But Daniel also sees this figure called the Son of Man, which means a human. And it goes back to God's promise in Genesis, where one day a human will be born who won't give in to this beast, but rather he will overcome and strike the beast while being struck by it. So in the meta-narrative of the Bible, time after time, story after story, we find people acting like beasts and becoming these beasts with this unquenchable thirst to be like a god, but through violence, evil, and destruction. And the climax of the biblical narrative is waiting for that human, that Son of Man, who will overcome the beast and rule alongside God. And in Daniel's prophetic dream, the figure of the Son of Man rises up on the cloud into God's presence by the right hand of God and sits down on the divine throne to rule the world, where all of humanity worships and serves the Son of Man alongside God. So this is no ordinary human. This is both God and human, God incarnate as human. This is the layers of realities and stories and context behind the title, the Son of Man. So when Jewish heirs and the early disciples heard the Son of Man, this invoked many mixed responses and conflicting emotions. And centuries later, from Daniel's prophetic dream in the exile of Babylon, Jesus of Nazareth steps onto the scene, where the Jewish people are under the oppression of another colonial power, this time the Roman Empire. And Jesus himself, he's claiming that he is the Son of Man. He is claiming to be the truly human one from Daniel's prophecy on a mission to confront this beast that thirsts for power, money, and fame, and does whatever evil, violence, and destruction it takes to make themselves a god to rule on their own terms. And Jesus, he was tempted by this very beast in the desert for 40 days, and through bread, which determined the economic value of that society, and that's where we get the slang dough for money from, and through jumping off the temple to gain fame, and through military power. But unlike every other human before him, Jesus resisted the urge to give in to the beast. And then, in the Gospels, Jesus went around releasing the control of the beast from people's lives, and he was teaching and showing people how to rule this beast instead of being ruled by the beast. And Jesus shifts his people of his time and beneath from the brutal oppression and colonization of the Roman Empire, and he moves them to a place so when his people are colonized and oppressed people would be liberated. He shifts them so much that he wants them to not become the beast that colonizes or oppresses other people and nations. And Jesus predicts his death for a second time, that he's going to be killed and rise after 3 days. And here, Daniel is alluding to the Daniel prophecy that he'll rule the beast by dying and giving up his life. And as we jump forward into the story of the Passion, when Jesus was on trial in a human courtroom and being condemned to death, a high priest asked Jesus, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" And here Jesus quotes Daniel's prophetic dream. "From this moment on, you will see the Son of Man sitting at God's right hand and coming on the clouds." And he's talking about himself. In one perspective, the cross looks like a beastly torture device, but Jesus viewed it as a throne, which exposes the subhuman nature of humanity's evil by letting it do its worst. And then Jesus is resurrected, overcoming sin and evil with his divine life and love.
and Jesus' execution is his exaltation. Jesus is the Son of Man, the first human to overcome this beast, and as a result, he partners with God the Father to rule the world. And so now, Jesus is calling a new humanity into existence, that we can overcome this beast in the same paradoxical way by dying to ourselves and living through Jesus' way of service, humanity, and life-giving love. So the next time you read the Gospels, pay attention to that title, the Son of Man. And in our own Gospel reading today, the 12 start arguing who is the greatest among them. And when Jesus asked them, "What are you arguing about?" they remained silent because they missed the lesson before. However, here, Jesus, being the great teacher he is, knowing that they missed the point, he changes his teaching strategy, and he first says, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. And to make this lesson clear, Jesus brings them a child and says, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. And as we know, children are the most vulnerable in a society, of any society. They are dependent on parents, a family, and a community. And often in a world ruled by a beastly mentality of the survival of the fittest, and who only cares about who is the greatest, who is the most powerful, who is the most important. In a world like that, children and the most vulnerable are forgotten. They are on the back burner, they are left behind, and they are abused. However, Jesus here, he's calling a new humanity into existence, where his disciples and us overcome the beast and its desires of violence, temptation, and evil, by playing by a different set of rules and values of service, humility, and self-giving love, where his disciples become last and servants to the most vulnerable people in society, welcoming our children and our neighbours' children, every child inside and outside the church, in Jesus' name. And as I reflect on Te Wiki o Te Reo Māori, I think the movers and shakers of Te Petihana Reo Māori understood something about this very gospel message. The language revitalisation started with the most vulnerable in mind. It started with kohanga reo. It started with pepe, tamariki, and mokopuna in mind. It started with training Pākeke, parents, and kaumātua to learn to be teachers, to teach te reo Māori to pepe, tamariki, and mokopuna. And even parents like Hinikoia and Karutahi, and many more from our congregation, they are learning the language to kōrero with their pepe, tamariki, and mokopuna, to be the ancestor that returns the te reo Māori to their whānau. And it starts with the most vulnerable in mind. And I think this is something beautiful and somehow God's providence in this movement. And another note, that in Te Hāhi Mihinari, the Anglican Church, we have a standing resolution 33 from 1986. And it says that we are called to assist with the kohanga reo movement and assist adults learning te reo Māori with our facilities and our resources. And parents are encouraged to involve themselves and their children in kohanga reo. So this means that as a church, we are called to participate in not just Te Wiki o Te Reo Māori, but called by our tūpuna of our whakapono to participate in the revitalisation of Te Reo Māori. This is a feature of what it means to be mihinare, sending our tamariki and mokopuna to kohanga reo, turning up and contributing to your whānau hui, being present and participating in your kohanga reo, learning Te Reo Māori, kia ukaipo Te Reo Māori, whiua te reo ki te ao. These are examples of participating in the revitalisation and the flourishing of Te Reo Māori. And this is all part of our ministry of being mihinare, participating in decolonising and re-indigenising. And as a side note, as a tauiwi learning Te Reo Māori, I have seen the difficulty, sacrifice and trauma for Māori learning Te Reo Māori. But I also have seen the healing, the reconciliation and the beauty of Māori learning Te Reo Māori too. And this is a life-defining and challenging journey to revitalise your own reo, so that it flourishes in your world and the world around you. And one reason that I'm learning Te Reo Māori is so that my godchildren, my godsons, Iraia, who's in the back right there, I saw him before, and also Mākoha, the little boy who ran around, that they somehow believe that it's normal for Chinese people to kōrero Māori and to participate in their world.
and to know that their reo and their culture is beautiful in the eyes of God, and that their music and the way they speak, it is music to God's ears, despite what colonization and racism says. Also, Jesus warned his disciples that following him, this could lead to persecution and even death, because the moment you critique empire and resist an empire or live in an alternative way different to the empire, there will be consequences, pushbacks, and reactions from the dominant culture for disturbing the colonial ideas of world order and peace. So there's a warning to learning and speaking te reo Māori. And just recently, I just came back from Hong Kong with Archbishop Don and Hirini Ka and a whole ropu there. It was amazing. It was the first time where I saw my whakapapa and my whakapono come together. It was the first time I've ever seen that. And for me, it was beautiful seeing what the Anglican Church was doing there. And also, they are resisting colonial ideas there too. But also, they had their strengths, but also their challenges, which is another koho for another time. But for our own church, we are facing our own challenges too. And a wānanga at St. John's we have been having is that the church is in real decline, and it is under threat of extinction, just like Te Reo Māori was. And they say that by 2050, the church will cease to exist in Aotearoa and be left in the pages of history. This is a wake-up call for the church. This is a real challenge. And I think this gospel reading and the Kohanga Reo movement, it gives us an idea, it gives us a path to create flourishing within the church. There's a Chinese proverb, it goes like this: if you're planting for 1 year, plant rice. If you're planting for 10 years, plant trees. If you're planting for 100 years, educate children. But the actual translation, it says plant children, but educate's a better phrase to describe it because, it's more poetic. The term educate in Chinese, however, it's actually more than educate. It is to do with shaping character. It is to do with caring for children. It is actually investing into the flourishing of children within our society. So I think all these collective wisdom and experiences, they are pointing that in order for the church to not be extinct, it actually starts with our tamariki. However, there's another beast we have to kind of address as well. We cannot forget about the Royal Commission. And this speaks to us as the Anglican Church, that we have actually failed our children. We have failed to welcome children in Jesus' name. Children have been abused in our care. And this shows that we have let the beast that Daniel talks about and that Jesus alludes to, that this beast has taken over and controlled our church, where unspeakable evil and an unimaginable violence has actually happened to our children. And this shows that we need to repent and critically get our house back in order and to work hard to rebuild trust with Aotearoa so that we can participate in creating flourishing for our tamariki and mokopuna within our communities and society. So as Te Hāhi Mihinare and Te Mihana Māori, the odds are actually stacked against our favour. We need to accept the reality that we can go into exile, or even worse, not exist anymore. Te Ana Tapu, Holy Sepulchre, it is named after a grave where Jesus died and came back to life. So my prayer is, I pray that Te Ana Tapu is a grave where we die to ourselves, that Te Ana Tapu is the grave where we die to this beast, that Te Ana Tapu is the grave where we die to our sins, the destruction, evil and violence within us, so that Te Ana Tapu, it is the grave where we come alive, so that Te Ana Tapu is the grave where the power of service, humility and self-giving love will come alive within us, so that Te Ana Tapu is the grave where we as a church rise as a place and people that seriously participates in the flourishing of tamariki and mokopuna for the next 100 years and beyond. Wow. Aira, homai te paki mana. Ko wai tēnei haere mana. E tūwai hei kaikawi o tō tātou nei rongopai. Ai kia nei te Pāti Māori, ko iara te Aotearoa hou. Nā reira, nau mai haramai e rā āhuatanga katoa. Hei āpiti noa,
Ko tētahi o ngā whakaaro e āta ngaunga wana i ahau. Ka pēhea te maria, te rōpū, te iwi pea. Kua noho i raro i te tāmitanga. Hei taniwha, hei whiu tērā tāmitanga i rungi i etahi atu. Koira tāku i au e whakaaro ana. E tino wero tērā. Tū mai mō te whakapono o ngā āpōtoro. Hei whakanui tō tātou nei whakapono. Hei tautoko anō hoki e rā kōrero. Kua wharikihia. E whakapono ana hau ki te atua, ki te matua ka harawa. Ko ia te kai hanga o te rangi o te whenua. Ki tāna tamako tāhia no hoki ki tō tātou. Ariki ki a ihu ka raiti I whakatanga ta te ane e te wairu a tapu I whānau I te puhi I a meri I whakamamaitia I te wai o pono tio pirato I ripekatia I mate I tanu mea I heke atu ki te renga no te toru o ngā rā I ara ke aia I te mate a ka ke atu ana ki te rangi e noho mai nei I te ringa ringa matou o te atua o te matua ka harawa ka hoki mai anō I te whakari te whakawa mō ngā tangata ora mō ngā tangata mate e whakapono ana hau Ki te wairu a tapu ki te hahi tapu potanoa I te ao Ki te kotahitanga o te honga tapu ki te murunga hara Ki te aranga mai o te tinana me te ora tonu. Amen. Amen. Hoi te whānau. God, we thank you for the week that has been and everything we have done or been part of. We especially thank you for the gift of Te Piki o Te Reo Māori and all that it means.
Bless those we have come into contact with. Help us witness to your love in these times and moments together with those in our families, workplaces and communities. Kia whakapaenga koa e te atua ora tonu. Kia koe te whakamoemati te kororia mō ake tonu atu. We pray for those who gathered for Hui Amorangi. Bless them in their leadership, their serving of others and their decision making. May they continue to seek you above all and follow your voice. E te matua i te rangi, whakarongo ki a mātou inoi, kia whakakotahitia tauhahi. Mei ngā mātou kia kotahi, kia whakapono ai te ao. Help us to focus on ways we can love and serve you and minister to those around us. Mei ngā tangata katoa o te hahi kia mahi kia koe i runga i te ngākau pono i te ngākau iti. Kia te hoa i ae, tūraiti i roto i a mātou. We pray for healing, comfort and peace for those suffering in any way. Tituro atawhai mai ki hunga i pihia ana te mauiwi o te pauri i te rarirari ranei. I raro i taumaru ka whakahanga rātou. We pray for families in kāinga where people are continuing to speak and to bring back te reo. Give them courage, strength and patience to continue this important mahi. We pray that we as members of Te Ana Tapu will work to support them by offering a space outside their kāinga where speaking te reo is increasingly normal. Titiro atawhai mai ki a mātou kāinga whānau hoki. Mei ngā kia puai tō aroha i roto e o mātou ngākau. We pray for sensitivity, empathy and patience as we journey with ourselves and others on our journey with Te Reo Māori, bearing in mind the complexity this precious space holds for Māori. Mei ngā mātou kia aro ki ngā mea I mātia ana I o mātou hoa tata. A whenatia mai mātou kia kotahi I roto I ngā hare o te mauiwi o te. We pray for those who lead the church. Bless them. We pray for those who lead the country in formal roles. Help them to lead with grace, with wisdom and empathy. May they have courage to change systems and narratives that disregard the harm caused by colonization and that continue it. Tōhana mai tō wairua, arahina hoku te hunga kawatika tikanga o I roto I ngā iwi o te ao. Arahina mātou ngā iwi katoa hoki ngā huarei o te rangi Māria. We pray for those ordained in our church who lead and serve us in many ways. Bless them and their whānau. We pray they will uphold the call to support ko hangarau in the revitalisation of Te Reo Māori. Whakakahahangia te katoa I te minita ana I te runga I te ingoa te karaiti. Mei ngā mātou kia hihi koa te kouwhau I tō rongopai. We pray together. E te atua o te tūmanako, mai taumana ki ia au I mātou I te whakamoemati. Inoi hoki, ka whakapono mātou kia koe te atuora. Ko waiwatia, ko tutuki, ko mahi, ko ia taia, ka utonu, kororia kia koe. Kia ora e wā. I tū. E te whānau ko tātou te tinana o te karaiti. Nā te wairua kotahi tātou I irihiri hei tinana kotahi. Kia au ki te kotahitanga o te wairua he mea paihere nā te rangi Māori e. Ko oti te tuhituhi ki te mauria e koe tau koha ki te ahurewa, ka maumahara kua he koe ki tau hoa, waiho tau koha I reira, mātua ho houhia te rongo, ka tāpai atu ai I tau koha. E te whānau e ngā hoa aroha, me he mea kua hea hau ki tētahi. Unu hia tāku he mea hau hoki e unu nei I te he o tētahi kia hau I mua I tō koutou aroaro. I te aroaro anō hoki o te ariki o te rangi. Ka koa te hunga ho haurongo,
Ka kia rātou he tamariki nā te atua. Kia tau te rangi Māori o te atua, kia koutou. Kia tau te rangi Māori e tētahi ki tō hoa tata. Share the peace with your neighbour next to you. And then our himene. Just about asleep. Peace be with you, darling. Peace be with you, Auntie. Really good to be here.
E noho. I mua i te tāpai tuatahi e tikana kia mehia te taha tapu i muri mai te kauhau i te rānei, i tā Reverend Wilson, e noho nei. E kōrero ana mo te tika o te karaipitiri i tēnei rā. Engari, me tino tautoko i te whakaaro nei o te whare nei kia tautoko hia tēnei mea te reo Māori me o nā tikanga. I te mea i roto i ngā minita anei, ki tēnei ngā whakahua, see them in the pictures, koe nei ngā toa taua o te reo Māori i roto i ona tau. I muri mai i te petihana, ka tohua te kai komihana tuatahi o tā Timoti Karetu, just Timoti Karetu i te rāwā. Engari, kaore he ingoa o te komihana. There was no name for the commission. Ka haere a Timoti, kia tākingi ihaka, te pāpo matua tome noho nei. Me te pātai atu ki aia, kingi, e aha tētahi ingoa mo te komihana reo Māori. Ka tikina e kingi, tētahi tishu, me tētahi pene, ka tuhi ai runga i te tishu nei, tētahi ingoa. Ka whakātu atu ki a Timoti Karetu me te kiake, anei te ingoa o te komihana hou, ko te taurāwhiri o te reo Māori. E tikana kia whakatakotohia tērā kōrero i runga i te tino tautoko o te kōrero nei. Koe nei tētahi tauira o ngā minita ōmua ki tēnei taonga ka meha o tō tātou reo Māori. Aia nei, ka titiro ki te reo whakamoemiti ki tō tātou atua. Te tāpai tuatahi. Nau e ihoa te wehi, te mana, te ihi, te tapu. Nau ngā mea katoa o te rangi o te whenua, enei koha ka tāpai atu nei. Whakapāoho iho, e te wairua tapu, e te ora tonu, manako hia mai mātou me enei koha ka tāpai atu nei. Tamariki mā pakeke mā. Kia ara o koutou ngākau. Ka ara nei ki te ariki. Kia whakapai tātou ki tō tātou atua. Ko te mea tika anō tēnā. He mea tika, he mea whakahari te whakapai atu ki a koe i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa e ihoa. E te matua ka harawa orotonu, i runga i te ingoa o tautama o ihu karaiti o tō mātou kai whakaora. Kia ora san. Rāroto mai ia waihanga tia ana e koe ngā mea katoa, me te tangata anō hoki kia rite ki tōu te āhua. Nau mātou i whakawātea i te hara i tau tukunga, mai i tau tama, kia whānau mai hei tangata, kia whakamatea i runga i te rīpeka, kia whakārahia. Nāna mātou i meinga ai e koe kia tapu, i tau tukunga mai i tau wairua tapu, wairua whakaora. O ia mātou, ko te hunga tapu e oki nei, roto i aia, me te ope whakahirahira o te rangi, ka whakamoemiti ai ki a koe ka mea. Tapu, tapu, tapu rawa ihoa te atu o te mana o te kaha. Ki tonu te rangi me te whenua i tōu kororia. Kia hira ke tonu e runga rawa. Kia whakapaingia ia e haere mai i runga i te ingoa o te ariki. Kia hira ke tonu e runga rawa. Kia hira ke te kororia te whakawhetai ki a koe te matua tapu, mau iho mai tau tama i a ihu karaiti, hei tino patunga tapu, mō te hara o te ao, kia whiwhi ai ki te ora tonu te hunga e manako hia ana ki aia. Nāna hoki te whakahau kia maharatia tōna matenga a kia hoki mai rā no ia, ko ia mātou e whakarite nei te kupu tapu, a tau tama ihu karaiti i tana pōunga i tēnei hakara me tā tapu. Wai hoki no te pō i mua i tōna rīpekatanga, ka tango ia i te taro, ka mutu te whakawhetai, ka whawhati, ka hoatu ki ana, ko ngā ka mea, tango hia, ka inga, ko tōku tinana tēnei, ka tuku anei mō koutou, mei ngā tēnei, hei whakamahara, ki ahau. Ka mutu te hapa, ka mau ia ki te kapu, ka mutu te whakawhetai, ka hoatu ki a rātou a ka mea. Inimia tēnei e koutou katoa,
Ko oku toto e nei ka whakahekia mo koutou, mo te tokomaha, hei murunga hara, me inga tēnei i ngā unumanga katoatanga, hei whakamahara kia hau. Nō reira e te matua tapu mōna i whakai kia whakamatea ia ki runga i te rīpeka, ka whakareia e koe ki runga rawa, ho atu ana ki āia he ingoa, kei runga ake i ngā ingoa katoa e taia te whakaahua i te rangi i te whenua. I raro i te whenua, ko ia hoki mātou ka tuohu ai, ka whakai ai ko ihu karaiti te ariki, hei whakakororia ia koe te matua tapu. Ia whakakororia tuea koe ihu e te ariki, ka whakatu mātou i tō matenga, ka pānui i tō whakaranga, ka tatare atu i tō hokinga mai, ai rā nau mai e ihu e te ariki. Wai hoki e te matu aroha i a mātou e tatari atu nei ki te tainga mai o tōu rangatiratanga, tēnei mātou te whakarite nei tō oha ki a tau tama. Kia maumaharatia ki tō mātou hokonga ki tēnei taro o te ora. Ki tēnei kapu o te whakaoranga, ahakoa ka haure mātou e tau manako hia mai rā mātou. Me enei whakamoimiti whakawhetai hoki ka tapai atu nei. Whakakia mātou ki tōu airua tapu. Ma tōna aroha noa me tōna mana e mea mātou, kia kotahi kua whakawhiwhia nei ki enei mea tapu. Kia uru atu hoki ki te tinana o ihu karaiti. Ia koe te matua ka harawa, te karoria me te honore, te whakanui, te whakapai, i ko nei i ngā wāhi katoa, i nāia nei ā moa ke tonua. Wā kona nei tātou e tō tātou ariki, ka ino e tātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia me te atou e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai ene he taro mo mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana ki a mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou e te kino. Te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, 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 āmine. Ko te taro e whatiwhatia nei e tātou he tohanga no te tinana o te karaiti. O tātou tokomaha he tinana kotahi no te mea e kaitahi ana tātou i te tinana kotahi. Inoi whakapapaku. E te ariki tohu, e hara i te mea he whakapakari ki a mātou mahi tika i haere mai ai mātou ki tau tēpu e tūnei. Engari he whakaro ki te nui o au mahi tohu. Ka hore mātou e tau hei kohi i ngā kongangonga i raro i tau tēpu. O tira ko taua ihoa nei anō koe. He mahi tūturu nau te atawhai. Meinga kia tika tā mātou kai i te tinana o tau tama aroha o ihu karaiti. Kia tika tā mātou inu i ōna toto. Kia noho tonu ai mātou ki roto ki aia, me ia hoki ki roto i a mātou. Haere mai koutou tangohia te tinana me ngā toto o tō tātou ariki o ihu karaiti. Hei whakamahara i mate ia mō koutou, kāinga whakaponotia i roto i o koutou ngākau me te whakawhetai anō.
Ka whai koutou. Hey, can we give a round of applause for our AV team at the back there? And I really want to mihi to their team at the back there, particularly Scott Pare Kōwhai, who has gone and done lots of mahi in putting the team together. Such a crucial part to our team. Not to mention the thousands of people that watch online as well. Both noko nei no Aotearoa whānui me ahi te reiria, etahi kei roto o kānata, e āta mātakitaki ana, e mihi ana ki a koutou. Alrighty, te iwi, te poroporo aki. Tātou katoa ka inui atu nei. E te matua aroha, kua manako hia nei mātou, kua whāngaia ki ēnei kaitapu, arā ki te tinana ki ngā toto o tō mātou kaiwhakaora o ihu karaiti hei manaki, hei whakakaha i a mātou i ōna huanga, hei tuitui hoki i a mātou ki aia, tētahi hoki ki tētahi. Tēnei mātou te whakawhetai nei ki a koe i a mātou ka haere atu ki ngā mahi i karangatia e koe. Tukua mātou kia haere i runga i te rangi Mārie, i a mātou ka whiwhi nei ki tau whakaoranga. Te manakitanga, haere mai haere, ki te ao whānui i runga i te rangi Mārie. Kia māia kia kaha, kia u ki te mea tika, kaua e utua te kino ki te kino, engari manakitia ngā hunga e tūkino ana i a koe. Kua riro mai nei i a koutou te marama, tō haina ki te ao i te ingo o te matua, o te tama, o te wairua tapu. Āmine. Pānui. Hai. First of all, let me say just what a privilege it is to be in leadership with the three men that have led our service this morning. I think in the time that I've been at this church, I'm just so encouraged and inspired to be able to work with these guys here. And so thank you very much for the leading of our service today, Reverend Neihana, Reverend Te Karere, and also for your jam-packed, as usual, kofo, Reverend Wilson. There's been a lot going on for every one of us, and so I would like to include the fact that I'm also very grateful for those who were able to make it to Huia-Morangi this past weekend. It was full, it was attended well, and people who did attend have huge schedules. Just like myself and Adam, we had a full day on the Friday before travelling up. It was a full kaupapa up there, and then on the way back, having to come back here to set up for things last night also, and everyone on the leadership team seems to be in that way at the moment. So we really do need to be in a place of prayer.
not just for the leadership team, but for our whānau, because the needs are many as well. And with that, I just want to also remember Henny Atkinson, who has been faithfully doing our pew sheets for the 8:30 service in the morning. And she's had COVID over the past week and unable to join us. But she's continued doing her mahi there. So I just wanted to say a big thank you and a shout out to Henny, and to pray for her as well around that. I just wanted to pick up on one thing that Wilson made reference to, and that was the getting of our house in order. This transition period has been an interesting one, and it's been long, and it takes some perseverance and struggle and journeying in the process of everything to come to a place of unity, specifically in the leadership, because I think a lot that is talked about from the front is needs to be taken to heart by the leadership. And there's been a lot of work go on in the background for things like small groups, for training, and trying to find the time to be able to do that. So it's really helpful for us to know that we have people praying for us in that mahi. Because let me tell you, when the kingdom of God is on the move, the kingdom of darkness is too. And so we have to be spiritually aware and discerning in the process of everything. So, and manage all of this with the love of Christ, the light of Christ, which I have to say I'm still learning in, and probably will be until I see Jesus again. So your prayers would be very much appreciated. I want to be able to thank and also acknowledge Kāmo, the church up in Kāmo Te Aranga o Te Karaiti, for their wonderful hospitality, and they've been supporting us and serving us and taking care of our every need for many years now. And so I wanted to just honour and acknowledge them up north. They have a lot of preparation and a lot of serving and a lot of just being there for the people, as well as the clean up afterwards. And we know as Te Mihana Māori that when there are things on, when there are events on, there's a lot of work involved. So I just wanted to acknowledge those in the north there for their lovely care of us over that time. Anything else that needs to be said, I'll say next door when we have a cup of tea together. Lovely to see you all. Thank you for being here to worship with us. Kia ora. Morena e tiwi, ko Sean McKinney ahau. I just wanted to make two quick pānui. If you are new, I see some new faces here. Come and see either myself or Joshua. We've got some cards at the back where if you would like to stay connected to Te Mihana with updates, we get weekly emails that come out each week. So if you want to be a part of that, just head down to the desk. There's some cards and you can put your information down. And then every Wednesday, you've probably seen an ad up there. We have Te Reo Māori classes or lessons for anyone that is involved with Te Mihana or any whānau that would like to come along. The purpose of it is to catch up with each other once a week, to have fellowship and to learn Te Reo Māori. If you feel like I've missed 5 weeks of it, we're up to week 6. We're actually doing a revision next Wednesday, so please come along. It's only level 2 or 3, but it's more of a time to gather together. Ka pai. Tēnā koe, Takahiwai. A moe rā karere hirahira. Ko tāku hei whakakapi tō tātou karakia te atanei, ko hui taumata. Ka tū te hui taumata hei te 25 o Noema. Koira te Wenerei e hare ake nei. Me hara mai koutou katoa. He horopaki rumaki reo Māori ai,
Engari, ka tae mai o etahi o ngā tino tuki o te ao haka, e kaha whiriwhiri ana o rātou whakaaro mo te kapa haka ki tō mātou whakapono anō hoki. Nā reira, me haramai. Haere ki te ipurangi, te pai ipurangi, kia whai anō te tātou hei hoko i ngā tikite. Engari, ka tūwhera tonu etahi o ngā tūranga mā koutou katoa. Ko tāku mea whakamutunga, anei te wiki o te reo Māori, engari ka hoki anō ki etahi o ngā kōrero o te kingi Māori a potatau, tūheiti a potatau te whirowhiro te tuawhitu, kia Māori ake te āhuatanga, ao noa, pō noa. Be Māori all day, every day. Koira tana kianga āhua rongonui nei tana kauhau whakamutunga, and tika tāna. Nā reira, anei taku aki ki a koutou, kia waiho te wiki o te reo Māori ki te wiki o te reo Māori, kia Māori ake te hanga, kia Māori ake te āhotanga. Ka waiho te himene, and we'll leave our final hymn, and just tū tātou katoa mō te haringa atu. So will everyone stand? Nā reira, e te iwi haere i runga i te rangi Māori e āmene, ka haere mātou i runga i te ingoa o te karaiti, kororia ki te atua. We'll go and grab a kai now, whānau. Awesome work. Mahi anō hoki, brother.
Amen.